Ay, Kap. O, mare. Imbag nga, bigat mo, Kap. Apay niya man ti kailangan mo, mare. Naman kailangan kong, Kap. Inya dyan, mare. Agdawat ako matikwa. Ti, Ti Certificate of Indigency. ay mga laka. Yung mga ala ako, ma. Ay, wait na, mare. Dahil ka nagkaroon din na, Kap, tani. Kailangan karoon ta ka ni. Ay, kwa, mare. Narikat mi lang maalaala nga dagos. Da interview na ajay. Da ti interview na, may interview ka pa ya. Nga basta-basta di jay. Saka di interview na ajay, malmalim. Nga, mitinin, Kap. Kaya dati anak ko nga, kwa, alangan garta. Aan nga may ajay, mare, damag. Adu ti damdamagin na jay. Kasi dati tanong, gala ka ti Certificate ti Indigency. When basta no certificate of indigency, dati kwa, interview na ajay. Nga, Saka English pa ajay, mare. English? When English ajay interview na, Sa pa no elementary graduation nak ni. Nga mo karti English tatta. asus, wan ang ka makapasa ajay, mare. Agmalmalim ajay nga English. Saan mo tangan atin, Kap? English ti kwa na. Elementary nak pa mit. Pero dati kwa na ajay, no kahit mo nga kwa, agpa kwa kan. Pailakad mo. Kailangan man tilakad lagatin. When mare, ngim maalam ino ka, ngim no kahit mo solo-solo ka, di kwa. Bahal, sikala tayo, bahala mang sungbat, interviewin dano ka. Sa pa ko mo ti English. Puro English di mare. Anak pa mit na laing ti English. Nga basta-basta ata mare Sa nga, mga kwa. tayo atin, Kap, ngay. Kanya nga ti solusyon na nito no makaanak na nga kwa. Bayad ka sa kanya ako natin sa mangilaka din. Ay, binag, bayad alat nga rudi. Manong ti bayadan. Pala min mare, 5,000 lang. Po, nyami kalagsin nan, Kap. 5,000 lang mare. Sobrang mit launay kinanginamit na 5 milin, Kap. Siya ti mangilaka din. Sobrang mit atan, Kap. Akin no kahit mo ngayon kwa, di sikala tamit din, no kwa. Sikala tamit ti, pa nagpa-interview dyan, yung puro English ajay. Tapos agmalmalimpay. Malmalima dyan mare. Ampay nga basta-basta. Saan mo talaga tingin, Kap? Papawan ko kwartami kit. Pangala ay ti 5 mil. Ngim no kahit mo may nga ipailakad lata kanya ako. Yung bayad ka latan mare. Nyamit tingin, Kap. Sobrang mit sa ti... Ngina na ata 5 milin. Maalamit no nga dagusin mare. Kasan mo, nga dato yun ngay. Pagutanga nga iti kwa. Ti amuki, libre data nga maala. An mare, idi mare. Nyami atan. Sobrang mit tingin na namin nga ti pagsingir yun ngay no. Bayad ka. Saan mo mit etan ngay? Ay, kung mare, hanggang agtakan, kasdi tati ko aminin. Awan ti libre tatan. Nyamit tingin. Amin tata, mabayadan na yun. Sobrang mit launay atan ki... Dati kit. O may baybayadan kit. Tataro din mare ki awan, bayadan mamaminin. Nyamit launay. Kasan mo, ato yun ngay. Umutang pa rin Nyamit yun. Nakanginginamit na 5 milin, Kap. Awan na ti bawas na. Awan talaga mare, adya lang talaga ti pinaka-fix na. Fix na adyan mare. No, siyak ti mangilakad. Interview indakti agmalmalim. Tas English pay. Kung mare English dyan mare. Pero elementary graduation naklang ki. Saka dupay ti siri-siri kim amare. Ado ti siri-siri kim Ngayon, nga, nagbayad alat nga rudlaptan. kwarto ida. Ado siri-siri kim nga office, bagong tumala dyan. Iso nga kailangan magbayad ka latang, kapay mas istorbo dyan trabaho. Bala na agta, nagbayad alat nga rudin ka. Sige.